По престојот во Македонија, европарламентарецот Иво Вајгел денеска во Брисел разговара со мене за Нова ТВ во врска со тоа како мина посетата на Скопје и што е договорено и какви се изгледите за излез од политичката криза. Господине Вајгел, благодарам што прифативте поканата. Минавте тежок ден во Скопје. Како ви изгледа сега после ова кратка пауза и одморот кој го имавте, да речеме, како можете да го процените? Што се случи во Скопје завчера? Vi ste dobro definirali taj dan, to je bio zaista težak dan. Moram reći, za mene je bio i doneo i nekoliko ovako političkih iznenađenja i razočarenja. Međutim, ja sam još više ubeđen o tome da se Evropska unija mora angažirati dalje da osiguramo evropsku budućnost Makedoniji, njenim stanovnicima, njenim građanima, bez obzira koje narodnosti su. I mislim da je u ovom trenutku najopasnija stvar u onome što smo mogli vidjeti, a vidjeli smo i te demonstracije, mnogo njih na ulicama. Ja mislim da su te demonstracije organizirane i da su kao takve nisu dobrodošlo oružje u rukama demokracije. Međutim, mi smo to vidjeli i moglo se osjetiti zapravo da se težište nekog polemičkog odaziva na situaciju sve više kreće prema međuetničkom konfliktu. Вие имавте добри односи со председателот Иванов. Лично дури, ако не се лажам. Како го коментирате, ја коментирате неговата одлука да одбие да се сретне со вас? Ja mislim da on je naveo svoje razloge, da je tog dana kasno stigao u Skopje. Međutim, ja imam svoje mišljenje o tome. Mi smo bili tamo do kasno na večer i bili smo spremni, kao što smo uvijek bili spremni, da razgovaramo dugo ako je potrebno. Razgovarali smo sa predstavnicima VMRO-a skoro do, ne znam, pola 11 sati na večer. Što se mene tiče i svih nas, mi smo došli tamo da ozbiljno razgovaramo. Prema tome da je predsjednik hteo da s nama razgovara, bilo je prilike, on očigledno to nije želeo. Pretpostavljam дека je to politička poruka od njega. Njegova je politička poruka. Ja sam pročitao njegovu političku poruku na prvim stranama nekih časopisa, gdje je on rekao, ja sam rekao što sam imao da kažem, sada neka govori narod. Ta poruka se ne može shvatiti drukčije nego pozivanje ljudi na ulice i ja mislim da je to jedan vrlo neodgovoran poziv i u razgovorima koje smo imali sa predsjednikom VMRO Grujevskim i njegovim saradnicima, ja sam izrekao mišljenje da su doduše demonstracije uvek i svugde pravo ljudi da izraze svoje mišljenje. Međutim, opasno je kada postoji opravdana sumnja da su te demonstracije zapravo organizirane s namerom da se podiže temperatura i s namerom da se zapravo prodube podele među ljudima. Tada postaju opasne, tada nisu više izraz demokracije, nego želja po polarizaciji i nemiru. Луѓето кои ги организираат тие протести сакаат да се видат со вас. Вие не прифативте. Зошто? Pogledajte, što se mene tiče osobno, lično, ja nemam nikada ne bežim od razgovora. Ja sam se čak tamo ad hoc sreo sa grupom novinara koji su tamo slučajno stajali i vidio sam u nekom listu, pročitao sam da sam obavio s njima razgovor i da su oni mene informirali o svojim stavovima.
mi nismo imali zapravo razgovor, ali ja bio spreman, samo oni nisu bili spremni za taj razgovor. Njima je bilo dovoljno da su to objavili kao informaciju, da su obavili svoj posao. Tako da, kažem, mi smo imali jedan vrlo pun program i u njemu nije bilo predviđeno susret sa nekom grupom civilne inicijative. Ali ako bi prihvatili takav razgovor, onda bi naravno morali prihvatiti razgovor i sa drugačijim grupama civilne inicijative. Jer ja sam siguran da baš ova grupa ne reprezentira mišljenje svih stanovnika, državljana, građana, nacionalnosti Makedonije. Više manje ona zastupa mišljenje i podržava stav jedne političke opcije. Како ги разбирате нивните аргументи, кои предпоставувам ви беа кажани од страна на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, дека доколку ЗАЕВ со трите албански партии формира влада, дека тоа значи, ако може накратко да го интерпретирам, крај за Македонија каква што ја познаваме и отварање на пат за федерализации, поделби и нели. Ja mislim da ne treba ocenjivati budućnost, a ni namere političkih oponenata na osnovu nekih osjećaja, straha, podmetanja i nagađanja, nego na osnovu stvarnih dokumenata, programa. I u programu koji je podnela buduća, recimo tome, i verujem da će tako biti, vlada, nema opravdanja za takve optužbe ni za takva nagađanja. Ja sam osjećao potrebu da u jednom vrlo prijateljskom razgovoru koji smo imali sa rukovodstvom VMRO, da im dam do znanja da mi kad smo počeli sa našom misijom posredovanja u makedonskoj krizi, nismo polazili od toga da moramo promeniti vlast, nego da donesemo, obezbedimo put do političke stabilnosti i do demokratskih izbora. А зашто го велите ова? Затоа што ве обвинуваат дека сакате да го промените, да го тргнете од власт Никола Груевски? Pa to je sada glavna optužba zapravo, da su svi međunarodni faktori koji su učestvovali u procesu koji je doveo do Pržanskog sporazuma zapravo imali neku skrivenu agendu da promene vlast, da promene predsjednika vlade i da naprave od Makedonije nešto drugo nego što je Makedonija uvek bila. I naravno to su besmislene optužbe. Rezultat Pržinskog sporazuma bili su izbori koji su bili transparentni, koje mi vidimo kao demokratske i pored nekih malih nepravilnosti koje su dale jedan objektivan rezultat. A sve što se dešavalo posle izbora, to se dešava u svakoj demokratskoj državi kad se formira vlada. Treba osigurati većinu. Predsjednik VMRO dobio je mandat i pokušao je dobiti većinu u parlamentu, nije uspeo. Ja sam u tom razgovoru koji smo imali njemu rekao, vi niste uspeli. I to se dešava. To se desilo recimo i u Sloveniji. Ако дозволите ми да бидам љубопитен, кој е неговиот одговор? Pa njegov odgovor je bio da su bili pritisci na njegove dotadašnje partnere izvana. Imenovao je ljude koji su tobože izvodili takav pritisak da neke stranke ne sudjeluju više u vladi sa VMRO, nego da moraju ući u neku drugu koaliciju. Ja sam čvrsto uveren da takvih pritisaka nije bilo,
ali da su bili naravno izražene snažne želje da se makedonska politika očisti nepravilnosti. To je i mandat bio posebnog tužilaštva koje je sastavni deo Pržinskog sporazuma i naravno jedna očišćena politika ima sve šanse da dobije simpatije svojih državljana, ali i međunarodne zajednice. Danas je međunarodna zajednica tako jedinstvena kao što nikada nije bila o tome da Makedoniji treba pružiti šansu da napreduje na evropskom putu, da se je vidi kao jednog od stubova stabilnosti u regiji, da makedonski narod to zaslužuje, ali i to da treba respektirati rezultate izbora koji su doveli do jasne većine u parlamentu. Toj većini treba dati šansu da formira vladu. Tu predsjednik države igra jednu pogrešnu igru i mislim da bi morao da shvati da kada pogrešiš, moraš grešku ispraviti. Неговата порака е јасна. Мандатот не му го дава на Заев. ВМРО ДПМН, не знам како или разговорите со вас, но исто така нема намера да дозволи новото парламентарно мнозинство да формира влада. Што понатаму, кои се вашите очекувања и предвидувања, што ќе се случува во Македонија? Ja mislim da je neophodno potrebno da se lopta smiri, da se ne dodaje gorivo na vatru, da se povede demokratski razgovor između lidera velikih političkih stranaka, da se stavi interes države u prvi plan. Може ли е таков диалог во овие околности? Вие имавте прилика инсайдерски да се запознаете со Gledajte, to je obaveza odgovornog političara. Ako beži od dijaloga, od kompromisa, onda nije odgovoran političar, onda mora računati sa time da će ga ne samo osuditi ljudi u njegovoj državi ako se nastavi kriza i ako ta kriza eskalira, dobit će svoje mesto i u međunarodnoj zajednici i podneti konsekvencije za to. Nažalost, konsekvencije će... Pa ja ne bih hteo danas govoriti o tome, ali zna se da postoje prakse već, da postoje mogućnosti da se destruktivno delovanje sankcionira. Bilo da je to reč o političkoj partiji, bilo da je to reč o pojedincima. Од разговорот со Груевски, дали има заврши со некаква надеж дека е подготвен за некаков диалог и некаков мирен трансфер на власт? Pa gledajte, ja sam se nekoliko puta sreo sa gospodinom Gruevskim. Interesira posledната вечерна средба во Скопје. Ja verujem da on kao iskušan političar, da je u nekom trenutku svestan odgovornosti i da još uvijek ima spremnu opciju jednog mirnog sporazuma i rešenja. Ali taj korak treba napraviti i ja ga očekujem pre svega od Gruevskoga. A naravno očekujem i to da Makedonija ipak i što pre dobije stabilnu vladu. Доколку тоа не се случи, што понатаму ќе се случува во Европската унија во однос на Македонија? Ќе одите пак, ќе разговарате тука за Македонија? Што? Или ова беше вашата посета, take it or leave it и затварате картата? To nije kraj. Mi ćemo imati o našem parlamentarnom izveštaju o progresu Makedonije raspravu na sljedećoj parlamentarnoj sednici, plenarnoj sednici. Kao što znate, sada smo je odmerili. Mi smo to pomerili. Moj predlog je bio i kolega koji su bili sa mnom da i sada predložimo da se na sljedećoj sednici još ne glasa o tom rezoluciji, nego da se povede rasprava u kojoj će se jasno vidjeti koji je stav Evropskog parlamenta i evropske javnosti prema Makedoniji,
prema makedonskoj politici i prema makedonskim ljudima. Кога би требало да биде таа седница на парламентот? Ta sednica će biti u aprilu Во Страсбург. u Štrasburgu. Ne? Ali predlažemo da se ne glasa, nego da se obavi rasprava. Verovatno ćemo glasati tek mjesec dana kasnije. To se može shvatiti i kao opomena i zapravo kao sankcioniranje nekog stanja. Međutim, jasno je da ima Europska unija, kada je riječ o odnosima sa državom kandidatkom, i druge instrumente, počev od financijskih do nekih drugih. I naravno, ako se kriza bude nastavljala u smislu da to može da dovede do ozbiljnih reperkusija i za regiju, do nestabilnosti u samoj Makedoniji, do stepenjovanja napetosti, onda će trebati razgovarati i o nekim drugim koracima. Da li во целиот ова драма во Македонија препознавате руско влијание? Pa gledajte, očigledno je da Rusija pokazuje svoj interes za jugoistočnu Europu. U mnogim državama oni su deklarirali svoj interes i zapravo se na neki dosta grub način, rekao bi ne posebno inteligentan, umešali u unutrašnje poslove tih država. To važi i za Makedoniju i izjave koje su bile date i u Moskvi i od strane ambasadora ruskoga u Moskvi. Međutim, činjenica je to, svi narodi i sve države na jugoistoku Europe moraju biti svesni da Rusija nema što da im pruži. Njihova budućnost je u Europskoj uniji. Europska unija je otvorena, ona i celo vreme pruža. I za vreme pristupanja, za vreme pregovora, za vreme kada još nema čak ni nekih institucionalnih okvira. Македонија од осамостојањето до денеска некои 5 милиарди евра. Evo, ne? A neke druge države dobili su i više. Prema tome, treba vidjeti ko ti je prijatelj. To se vidi i po tome šta ti je spreman dati. Кој е одговорот на незадоволството и луѓето кои го поводржуваат ВМРО ДПМН, кои велат ние се плашиме од тоа што го нарекуваат тиранска платформа која ни ја создаде Еди Рама за да ја... Gledajte, takozvana tiranska platforma jeste, čak i ime jeste manipulacija, jer kada je taj sastanak premijera Rame bio održan u Tirani, ja sam istog dana izrazio svoj protest javno i bio je objavljen i u makedonskim medijima. To nije bio način, to nije bilo mudro, to je bilo dosta neoprezno, rekao bih čak i ne posebno inteligentno. Ne? Ja mogu da shvatim neke kontakte između albanskih političkih lidera u Makedoniji, koji su pre svega Makedonci, a onda tek ljudi, državljani makedonske narodnosti, i sa predstavnicima susjednih država, posebno Albanije, gdje postoji isti jezik, ista kultura. Mi u Sloveniji isto tako održavamo uvijek neke kontakte u okviru takozvanog zajedničkog kulturnog prostora, ali to nije nikada bilo dogovaranje o politici, o političkim koracima, programima i naročito ne u nekim osjetljivim momentima kada se formira vlada. To je bilo suvišno. Međutim, sadržaj tih razgovora u ničem ne opravdava konsekvencije koje se danas vide na transparentima, gdje se zapravo na osnovu tog jednog razgovora seje mržnja između naroda u Makedoniji. To je preterano, iza toga se krije nacionalistički naboj i koji može samo da dalje destabilizira Makedoniju. Makedonija treba jednu dobru volju, spremnost za saradnju, spremnost za priznavanje kulturnih prava,
ekonomskih prava i svih ostalih za pripadnike nacionalne manjine. Се видовте и со албанските политички партии во Македонија. Дали препознавате кај нив интенција за редефинирање на унитарниот карактер на Македонија и промена на уставот и таков процес? Mi smo imali razgovore sa svim predstavnicima političkih partija koje predstavljaju u Makedoniji albansku narodnost. Ja u tim razgovorima nisam nigde registrirao takvu neku zahtev za nekim drastičnim promjenama i promjenama ustavnog koncepta Makedonije. Ali, naravno, oni govore o dosljednijem izvršavanju obaveza na osnovu Ohridskog sporazuma i, naravno, oni su saopštili neke svoje želje, svoje razmišljanja, međutim ona su data u demokratsku raspravu, nisu postale deo političkog programa ili obaveza buduće vlade. Tu govorim o onom, recimo, što se označava kao genocid, nova himna, nova zastava i tako dalje. To nije deo nikakvog programa, nego više manje ovako inicijacija nekih razmišljanja. U takvih razmišljanja može biti u demokratskoj atmosferi i ona su legitimna. Međutim, ja naravno to što se prikazuje da je sada kraj Makedonije, ja sam vidio neke ovako patetičke slike u medijskom izveštavanju o ovim demonstracijama i tako dalje. To je sve preterano, tu se igra na čustva, na emocije i ja mislim da to nije način demokratskog diskursa. Уште нешто, специјалното јавно обвинителство има клучна улога согласно договорот од Пржино кој сите партии го прифатија. Дали и колку специјалното јавно обвинителство и неговата работа, ефектите кои може би ќе произлезат од неговата работа, се всушност причина за ваквиот отпор кон формирањето на новата влада? Pa naravno, gledajte, to je tužilaštvo dobilo mandat da istraži nepravilnosti koje su bile registrirane u tim prisluškivanim telefonskim razgovorima. Prema tome, neki ljude naravno imaju neki manje, neki više opravdanu bojazan da će biti pozvani na odgovornost, da će imati neke posljedice pravne prirode. Posljedice koje naravno pravna država ima pravo da izvodi nad svojim državljanima ako su se ogrešili o zakone, o ustav i tako dalje. Prema tome, ja mislim da ta razmišljanja o mogućim posljedicama igraju ulogu kod nekih ljudi. Međutim, ja se stvarno nadam da kada se potpisivao Pržinski sporazum nisu bile sakrivena agenda negde iza leđa, nego se iskreno verovalo da može biti to početak jedne katarze i drugačijih praksi. Onda se treba i znati i distancirati od onoga što nije bilo u redu. Ja mislim da to ne sme da bude ono što će voditi i obeležiti dijalog. Ja mislim da dijalog je potreban u ovom trenutku. U njemu na kraju ne sme da bude poraženih i euforije pobednika. Mora biti sadržano i priznanje prošloj vladi za to što je učinila za državu pozitivnog do sada na tom evropskom putu i niko se ne smije osjećati lično izazvanim. Ja mislim da to je smisao jednog fair dijaloga koji je potreban u ovom trenutku, inače nema katarze. Ви благодарам, господине Вајгел, што бевте гостин. Тоа беше мојот разговор со европратеникот известувач за Македонија, господинот Иво Вајгел. Ви благодарам за вниманието.